Assalamualaikum aziz dostlar. Bugün biz Qo'jin ауылда ajag'amizning uyine keldik. Bu жерде toq zamakani hesabından өрт kelib chiqqan, so'liqdan ko'rib turganingizday joyning ahvoli usunday. Qo'ldan kelgancha buni maqtanuv hesabында emas, tek qana xalqimizni usunday shaxslikqa chaqirib qolgan hesabında videoga albatmiz. To'g'ri tushunasiz degan niyatdamiz. Sizga qo'lingizdan kelgancha ko'mak beraman desangiz, o'sha Qo'jin ауыл 5-ko'chaga kelib, qo'lingizdan kelgancha uyingizdagi avsgan qurilish buyumlari bo'lsa akelsangiz bo'ladi. Salaga. Turan savdo orayına rahmet. Allah razı olsun. Bereket tapsın. Rahmet. Sol жоғымызда hareket berip atыпты. Eskilер hareket berip atыр. Sağ olsun, Allah razı olsun. Turan savdo orayına өз minnettarçılığымды bildiremen. Allah razı olsun. Айтып кемшіліктердің бәрін толтырып атыпты. Бірді берсе Құдайым мыңды берсін өздеріне. Баршаңыздан Allah razı olsun. Халқыма рахмет айтамын. Ал aziz dostlar, егерде толық маалымат bilmekçi болсаңыз, Тұрғынкөл апаға хабарласа бересіз. Өзіңіздің жәрдем бермекші болсаңыз, осы апа сол жерде басқасы болып жүріпті. Бәршеңізді сондай сауап жолына шақырып қаламыз.